Yaro ia utrai. Ko himen ko para bait ha utrai Jesus Christ. Ha kini ki po ngalawan siya pi bon sing ha kaban hikaya pi bon ki pang kabayade bat ka jingit yaw Jesus Christ. Ngilastang da ka jingduai ja bat ka jimpuson badu mensiam bakoi. Nangda ngila puson baro shi banai Shapanga donor bakoy tam jogo Jesus Christ. But mindakasni ngawan shapi ha kaneka sngi baningkong jong ubanai July. Ban peleu jingmut batpi shapang kawai pat kapang kaba kongsan kaba kordor na ka jingim jongi ki Kristan. Kata kapang kalom ya kasnam bakardor jongu Kris. Pani baro angitip kasnam jongu Jisu kalang ka bakardor badde lemba kasnam jongu Jisu ula penim yangi. Haba ula play ya kasnam na lor ka dimpana nilayo ya ka jingim ka dimpana kalong ka jaka baula kinia ula kalalang kalang kinia nagabenda jogi lambrot batemai jangga jingim jogi habayanu jor bat kalambrot jangga jutam barit ujisu kalalang kalambrot batemai jogi jangga jutam batemai ko himen ko para ngalakwa bane itu yapi nehikay yapi bau banai Julai ulang ubanai jangga snam bakardor jangu Kris. Baru po Pius naik kendai ula pelong iaka sni buram jangga snam bakardor jangu Jesus Kris. Baru ula penpenaru bau bakas niyo balay ba ningkong jongo banay July kalong kas niyo burom jonggas namba kordor jongo Kris haus nem kat praspa saupo kendai Henry hadin shipor arpor kabalang kaperkat ninum dan kamban bu kerpang kawai kas niyo burom jongga snam bakardor jongo Jesus Kris namar baleng don bon ki ve pat ki jinkawa sngi buram kabakadau yang isya pangas nam bakardor Jesus Christ kum nuksa ya ke corpus Christi te kila wengno ya kene ka sngi buram naka sngi utrai banin gong jong banai July kendre ubanai July la yai ne kum ubanai jongas nam bakardor jongo Christ namar gidon ru ya ka document ya ka jingto bakoi kabarato dawo John arpolai bakoi bakumjuru John Paul ba ar bakoi ru kilakadau yangi da ka jingto jongki ya ka jingkardor jongas nam bakardor jongo Chris ko himen ko para ngako ban yalang yapi kindiap ban pensngo to yapi shapanga jingkardo jangas namba kardo jango Chris habang ipule naka kitab jimpen pau kabakadar kadwe ngipule komne maki kila job yawu dagas nam ukon lambaro badda katin jangas saki jongki nama wad hakama ka jingiya kim shim la new god yala ka jingim kane kalang ka benta kabakaren shappa ka jingim jongki bange jingim jongki mater kila poi shabane barhanne uyanis bakui ukadau hani ba lemba kasnam jongo ko lambara buon ki bange kila yorum shabane But kajingay chungi kasham ha kane kajing kordor jongas nam bakardor jongo Chris
Habangi keren siapangkas nam bakardor jong Chris. Kapen skau tu yangi, kapen skau yangi, kapen kan mau yangi. Bakane kalong ka dak kashin jong ka jimpeni. Bale, ngipule siapangka jingim jongi paid Israel. Ya ka jingim jongi hari Egypt kalakut lempa ka dak kashin jong ka snam jongul kalambro. Ublay ula beta hawu Moses bakin penyap ya kalamborot nanda kin lum ya kasnam jong kalamborot hakadabor bakin shim ya kasom hisop nanda kinta hakajingkang jongki yeng jongki baki shokot jongki yeng jongki kakalalang kadak kashin jong ka jinyada kadak kashin jong ka jimpenim ya ki pai di Israel nau angel bapenya badbaro ki pai di Israel kila kongo ya ka jimbata jong Moses kabawan shawu na ublehi ula kado ya ki pai di Israel ba kasnam jong ka lamborot kalong ka bor jong ka jimpenim kalong ka bor jong ka jinglay loy na ka jinglong mraw bad ninang pule shushu haba poy shaka kitab Exodus arpo sao pra nipule u Moses ula shim ya kasnam jong ka lamborot badula senre ha lord ki paid baro kun gadak jong ka jutang jong ki badu belai kasnam bakardor jong ukris kalong gadak kashin jong ka jutang kabangite badu belai kabamul kasnam bakardor jong ujisu kalong ka bakardor namar ujisu ulong ka lamborot kabatimai nakataga daw hak gospel jong Yanis ive arpo kendai Yanis Baptist ula kadau ia ki apostol jongo hakami ukul lambaro jongo balai ubakit no ia ka pop jongo partai te kane ka shai kadar ujisu ulang ka lambaro bansa kitno ia ka pop jongi baro lemba kas nam jongo tina kata kadau hakane ka binda jonga kitab jimpan pa uyanis bakuid uang Kitot baro ki bala sait da kasnam jong ka lambarot kilayo bansyong ha kasenda ha bening ha paradise. Ko kiman ko para ngako ban puson sa kindiat rengka batpi syapa kasnam bakardor jong Jesus Christ. Lada ni pe binia ha ka gospel nin sanang la. Ujisu ula play ya kasnam jong henyusin. Haka jinglong puriyo jongo ujisu ula play yakasnam henyusin haka jinglong lambaro jongo ula play yakasnam henyusin kumba ka lambaro jonga jutang barin ka kerlalong ka dakashin jonga jimpenim bat ka jinglay lut yakipai di Israel kasnam jonga lambaro jonga jutang barin kalongru ka dakashin jonga jimmap yakipop Bad hamal la ke jingkinia ke pai di Israel kilangye ba kinyo jing lai loy ke jim penjem bad ke jim map ye ke pop haba ki kinia ya ke lamborot bad kasnam jung ke lamborot kan play naga benda baro ke jai pantrio minda ujisu ukala lang ke lamborot ba play ye kasnam naga benda jung ki jai pen baro naga benda ka porte baro ki badang im benda ki bala im shua yengi ki banang im adin jongiru kin sa yomar yakaju ka bor daka snam jongu te naga daga da ni buro ya kasnam jongu Jesus Christ ba ni kot kasnam bakar dor jongu Christ kasnam bakar dor jongu Jesus Christ kadang gabot ban penim yangi ko himmen ko para shua bangan keren syapangine hinyo teleki ruka mujis ula place nam ngambu hakama jombi nakawai paka jingmut haba Moses ula ong ya mallaki ki pai Israel mallaki
Jai penriu, malaga jai penri Israel, bakide ben penyap no ke lambaron, kide ben lum no ke snam, kide ben buha ke dabor, nanda kide ben dau daga song, kisop kide ben ta yaga jingkam badka shokor jongiying. Lese shumudur, ladon ki beri ke bela penyap ya ke lambaron, kila lum ya ke snam ha ke dabor, nanda kila otru kila penkreru ya ke song kisop kila buha ying jongki. Kila ba ia ke do jong ke lamborot kumbala bata baron nadong sadong henry ki klet ban sindre batta ia ke snam jong ke lamborot ha ke shokot bat ke jingkan kan jiayu kan sejiayu ki haba wan u angel nong penia haba u yai lendi un salap kane kata ki ying kam don ke dat jong ke snam bat kin jindelaya lada niru ngim penkare daga snam jongu Kris ladang ngim i daga snam jongu Kris ladang ngim burum daga snam jongu Kris lesa ngiyong ngilong Kristen ngilayo baptisma kalong kum kadabor ba ka snam ba ka hiso lesa don bun giberiu kibu iya kadabor dap daga snam kitip padon ka snam uji sula terwa ya ka snam uji sula terwa ya ka jimpenin hendrengim tre ye na kalian jongi ban yob ya kane yo lut ya kane ka bor halo jongi ngiru ngin salam kum kita ki beriu kila klet benta ya ga snam jong ke lambrot aka shokot bat ka jingkang jong ki ying tenaga taga daw ko himmen ko para ngi kum ki Kristen ki bang ngi don kam ban is shirhem ya ga snam jong Kris ngi don kam ban burom ya ga snam jong Kris bat ngide ban pediang pura ya ka bot bat ka jinga e jong snam bakordo jong Kris man kasni aka jingin ka jongi natangin pe kumno uji sula play ka snam ya ka sin ban ningkon ka ba uji sula play ya ka snam kalong haba kimi ki pa kila yalam yawu shaka temple ban ot share lese ikabaria teisoti badu Joseph kila yoi ya ka sin ban ningkon lami snam na ka met jongu Jesu ha ka jinglong brio jongu Jesu dese ka Maria teisoti kala bukerpa ya ka snam balami ningkon na ka met jongu Jesu ha ka por otcher nanda ya ka por ba ka ba Jesu la play ya ka snam kalong hak per Getsemani ha ka jinpi sa bajur ula duai hak per Getsemani ba ka tinu balay ka kalami ya ka set bat ka snam nak kematcho nanda kabalay kalong ha ka por jing sembat ya ujisu ha ying Pilatus haba ki supai kala sembat ya u kalam mi ya ka snam kane kalong kasin balay kami ya ka snam nak medjo ujisu ya ka sin basa ya ka sin basau kasnam kalam mi naga medjo Jesu Kris kalong haba kishipai kila pinbong pansnya shia ya Jesu kalam mi ya kasnam kane kalong ka sin basau ka ba Jesu la play naga benda jongi ya kasnam bakar dorjo kasin basan kalong haba Jesu ulayai ya kalendi dempana kadba udang ba ia ka dempana ha ka terpengcho kadba udang kelon laisi laiwat lese kambun sin kasnam kalamina ka kosiyo jong na ka met ka pacho bat kala penkadang ia ka lendi dempana kaba hendriyo kaba ujiso ula play ya kasnam kalong enda la pensa narpana ya ujiso ha lor ka dempana kami ya kasnam nakakti nakakijatcho habakila dum prek hakakti kijat kabahinyu kalong yanda ushipai ula dum shaka krumjo lami ya kasnam batka o teko himmen ko para hinyu sin hinyu wat kalau mi ya kasnam bakardor jungu Kris naga benda ka perte bad hinyu kalong ka da ka shinjong ka jingjanai ka jingkoi jingpura bad ko himmen ko para
ngidon kamban snabuto habangi leburo habangi it habangi duai lemba kasnam bakardo jung Jesus Christ ngidang yo yaka jingaye lut haga jingim ka jongi tenaga tagada ngawan syapi ko himmen ko para ban hikai yapi syapang ka jingkar dor jung kasnam bakardo jung Christ barlarani pule haka kitab jimpen pa iweisan nginlap ba uji sula penim ya kaperte dagas nam jongu nanda shushu haka kitab jimpan pa sa san kintai ngin sanang lap uji sula ple ya gas nam nagabenda ban penim ya baro ki rikoi kumno ban pelong yang ki rikoi delam bagas nam bakar do jongu Kris lada uno brio bakwa ban yim yaga jingim ka bajanai ka bakoi ngidon tangka wei kalendi kalam banlong kiba pinside dagas nam bakar dor jung Kris kanekas nam bakar dor jung Jesus Kris kawan hiar man kapor halo jungi banni pulero haka history yenda usipai ula dong haka kurung jung Jesus kasnam jogu Jesus kala hap ha ka kama jogu imat ulanjenius chimla yoi ba ya kawe ka kama yandala hap ya kasnam bakardor jogu Jesus ha ka kama jogu kala shai ki kama kane kala ka kambala banning ko naka dimpana ba koi katunga history ipule ha ka jo ka dur ko kimmen ko para kasnam jogu Jesus Christ kadang pen koi kadang penkantang, kadang iada, kadang sumar yengi na ubamen. Nagatagadao, hangne, hakene kaktin, dadangi pule, kabangala pule ningkong jimpen pao, kadar, kadwe, badladangi pule shipo, hangdongi don, uksuit, uaptab, ban mudui persyayangi. Kaya ka jingalay chungum uksuit, ban mudui persya, yaki bahog chungo balay, yaki bangi. Te uksuit not sure, ban kata ya ke ba don ka jinyada dagasna te minta kaye ka bangi de balle ha ka bangi puson shapangas nam bakar do jung Kris pide ban ta yaka yinka sem jompi yaka jinkan jompi yaka shokon jompi ya malle ki kon ki tiki jompi da ka ne ka snam kenamba u sui wangel nom penyap unum yoshu ban yakinino yangi nagati jongo pole kitoge bayo pediang yaka jinyada jongka snam bakar dor kinum poisho shakati jongo bamen uksuit ukre kinlai na katersing jongo bamen namar uksuit wapta ban mudui persya yaki kam jongo ke kameram jongo yaki kam jongo uksuit kalam ban mudui persya yaki balului yaki beriu jongo bele yaki bangi un mudui persayangi wad hakamatu bele hendra shisin bang yo yakane ka bot ngilong ki bajo te habang don ka stam bakardo jongo Kris kadon sakawai pa ka jimban doi katkum kana jimbata jonga jimpen pau kadar kadwe bangilong ki saki jonga tin ngin salong ro saki na ka benda ka gospel Nginsa yalap ya ke gospel daga jingslur syapanggas nam bakardor jongo Kris. But yenda donga jingada jongas nam halo jongi ni kroiro banyak mater namahanne ka peni hakamat ka jingiam kine ki bangai ki bashon habane kim shimlati kila aiti ya ka jingim ha ka jinglai lui kabor bat ka jinyada jongas nam kapelong yangiru ban ple yagas nam naka benda ka jinge kabor jongas nam bakardo jongu Jesus Christ kapelong yangiru banyak mate ladangi don kam banyak mate ngirungin sekroi banyak mate naka benda u Christ tenaga tagadaw ngidon kam ban it ya u Jesus yagas nam jong namar kadon bon ke jemmen toy yakiba pan yaka jinyada jongasnam kadon ke jemmen toy yakiba duai lemba kasnam bakardor jongu Kris na kata kadaw hakabalan catholic ngidon bon ke jingduai kaba hikai da kabalan shaka snam bakardor jongu Kris ngidon ga jingduai
ya rosary jangga senam bakar dor janggu Kris. Rosary jangga senam bakar dor janggu Kris. Ngidon chaplet jangga senam bakar dor janggu Kris. Ngidon gajing duai jangga most precious blood of Jesus. Kasnam bakar dor janggu Kris. To don't go and gajing duai kaba pelaban la. But we don't come, ya kom kene gajing duai. Let's say banyarap yepi nakaliang jongi naga liang janggar resender nginsa upload no let's say kawai ka jingduai kaba hikai yang isya pangas nam kordor jongu Kris rosary jongas nam ba kordor jongu Kris pensanang duai mangas ni ya ka jingduai syagas nam ba kordor jongu Kris ko himan ko para kane kalong kawai ka jingduai kaba klainta kane kalong ka jingduai kaba pani ka jingyada nama ublehi ula pen scam hangi ba ngidon ka jimpenim lemba ka snam bakar dor jangu Kris tinaga tagada nga wan shapi minda kasni ban hikai yapi shapang kane ka jingkar dor janga snam bon apren jangi ngim kin mau bon ngen apren jangi ngitip henrang ngim jipindon kam kum ki pai Israel se kumbangala nupsa ikalat ban senre ikalat banta aga shokot pat ka jingka te kan jiayu kin ya kalam ka jingyada tabon sin ni kum ki kristan ni kum ki kon kristan catholic ni ya charum shane kalam ka jingyada jangas nam bakar dor jangu Kris nakata kada bon sin ni poisha ka jimma tenga kendo ya pi ko himmen ko para ha ka jingleit lindi jambi shuaba pin stang man le jingleit lada pilon nang ya kali lada pilomba le jingleit duai shagas nam bakar dor jangu Kris kosnam bakar dor jangu Kris ya dayanga sumar yanga penkoit yanga pilaban pinbun kano kitin kaba umensem bakudo pen snow yapi pilaban duai shaba pin leitia duai shagasnam bakar dor jangu Kris shaba pin leitre duai shagasnam bakar dor jangu Kris shaba pin leit pule duai shagasnam bakar dor jangu Kris shaba pin le kano ka kam ka bakarpa duai shagasnam bakar dor jangu Kris but barabor ngin im ha ka chingeda jagasnam bakar dor jangu Kris ujisu inkar ko kardo yapi ha une ubanai baroka we bad utrai unsa sumar yapi dagasnam bakar dor nganum wan man gasngi ban karan shapangas nam bakar dor jangu Kris kane kalonga jingkaran ka bangai yapi nagabenda baro banai shapang kasnam bakar dor jangu Kris snawutu ya ka jingkar dor jangas nam bakar dor Jisu im ya ka bor jangas nam bakar dor Jisu Kris pen priangru ya ka jingkar dor jangas nam bakar dor jangu Kris ya ki himmen ki para namarbon ki kon jangi ki matla klamdas ngautu ya ka neka bor ka bautrai wai hangi nilong ki bri ki ba shubu ya ka dabor bad ka hisop kalam sinre kalam pindon kam tanaka takada bon sin nitalot ko himmen ko para ayu Jisu nangar ko yepi ngan duai na kabenda jampi baro ayu ni ubanai ulang ubanai badap na ka bor jangu Kris badap na ka snam jangu Kris haki inga sem jampi haka jingim shimet jampi kotrai Jisu ngis ngangu yame nagabenda ka snam bakar dor ka jame daga snam jame melas pensai kuit yangi na kipo daga snam jame melayada yangi daga snam jame melakar kut yangi knamba ngindup light na ka bor jangu ba men uksuid ukre ya da shushu yangi pen koi pen kia yangi pen slay yangi daga jingit ka bakar pang ye me man ka por ublay badan bor baran kar ko yepi uppa badukon badomen siyang bakoi amen